Selam алейкум. Бүгін мен оле бір айдын эсерін оқып сізнен пайлашмаға естейм. Бұл эсер Қырым инжірі ярышының екінші сефер кечірілгенде финалистлер сырасына кірген еді. Муэлиф Зекия Исмаилова, Айдын Козлы Адилем. Адиле, Адиле, оз адыны ешіткен қарти, түшінчелер дүниясындан айынып, этрafına бақынды. Вагонда yolcular kimi газет оқый, kimi sübetlеше, kimi ашай, kimi ерлеше, ким оз ішінен межгул. Адиле, перронда тұрған генчлер топламы қарти отырған вагонның пенжересі янына келіп, жамыны қақтылар. Мен мындам, Güzel genç kız pencere yanına gelip dostlarına elini salladı. Sağlığın kalınız görüşkence pencereden kıçırdı kız. Son kartinin yanına skemle boş olganını korup bu yer boş mu? Mümkün mü oturmağa dep endi Hartige hitap etti. Ben de gel boş otur kızım dep Hartige kızga dikkatle baktı. Mülayim, narin kızçık Мавы көк көзлері шеңлік толы, санки күлмектелер, күлімсірегенде янақларында ойычықлар пейда олы. Гур сарышын сачлары беліне жасарқан. Үстінде көзлеріне келішкен маван терчік. Насыл güzel қыз, әм тербиелі, жезакетлі, içinden тұшынды қарти. Алла бақтыны берсін, хайырлы қысметлер açsın. Халқымыз Қырымда чоқлашсын, бақтылы яшасын. Башына о қадар мүшкілдіклер келген қалқының несі, ватанында рат яшамаға аққы жоқ мы жоқса. Қарти yol бойы қатырлап келген кечміш дүниясына кенеде далды. Қызға бақып, оз генчлігіні қатырлады. Женг башлағанда о 13 yaşында еді. Душман Қырымға соқылған арби әрекетлер, патлавлар башлаған сон, Демир yolda çalışkan babası qorantасын топлап, душман соқылмайжақ yollardan, merkezden uzakça olған көйге, Маңғұпның етегіне тұрған көйіне алып кетті. Эбет, көй аяты шерде olған шаматалы аяттан çok farklı еді. Тынчлық атты сүкінет. Оз достарından айрылған әрекетчен бір ерде тынч отура білмеген Адиленің жаны пек сықылайды. Шерде көрген, огренген шейлеріні ерлі балаларға айтып, оларны отрядларға бөліп, көй yolu бойлап, ашағы mahalleden yukarı mahallege маршнен юрсете, соңра чамлы дереге чықып, сақланмақ, қуваламақ ойынларны ойнай. Адиленің қорантасында оғлан бар, амма о да кішкене, оның үшін бабасының бірінші ярдымчысы о. Чайырға бабасының бармақ, Адиле үшін en балабан зек. Бабасы yol бойы оңа чешет hikayeler айта, оз балалығына хатырлай, эбет Адиле де бабасына оның ішлерінде ярдым ете. En sevgen işi эбет башта бабасының yapılған сойы, соңра Маңғұпның төпесінде сығырны отлатмақ. Ана қайда зевк. Ашағыда от оленлер қаврап қалғанда анда ешілік. Епсі балалар анда айван бақалар. Эсасен оғланчықлар. Оларнен да ақайға шыққан таталар да яшай. Амма о ағыр аяқлы. Аналарына евішлерінде қаждашларыны бақмаға ярдым ете. Eniştesi ise cebede. Babasını cenkке almadılar çünkü yaşlı ve çağıruvdan azat edildi. Çayırda saban süre, açlık saça. Babası saban sürgende Adile oguzunu çeke. Ayvan ozu da ketebile, lakin onu tosat toxtaganda aydamaq tartmaq gerek. Bunu Adile'ye de eti. İşte böylelikle Adile'nin tabiatına göre işi de belgilendi. Sabahlayın sığır sağılған son, anası Adilені ашатып, бір птенен пенір парчасы беріп, сығырны арандан çıqara. Адиле ise digер балаларының айванларны айланчық yolunен Маңғұпның төпесіне айдай.
Яз күнлері тез кечті. Күзде мектеп башланды. Жеңк böyle ağır, kanlı ve nasıl facialı olacağını kimse tasavvur bile etmedi. Көйге кетірілген filmlerden o tez ve zaferli olacak gibi görünüyordu ama mектепте de Adile tabiatını deniştirmedi. Teneffüslerde çapkalap, onu saçlarından tartkan oğlanlarga zaparta beri, şu cümleden ondan bayağı yeri olgan, kuch kuvvetini bilip balalarının çok tartışmagan komşu Halilge de düştü. Ona ayak çalıp yıktırdı, kitapның başına urganda, onu ocapçısı zornen çekip algan edi. Artık mektepde yok. Sovet askerlerinin Sovet kurumu da bitti. Olarının köyünde nemseler olmadı. Tosat kelip keteler işlerini saylangan starosta vastasının alıp baralar. Dağlarga sokulmaga korkalar. Cebe kaydadır uzakta. Akyar mudafası, Keriç Yarımadasındaki uruşlar hepsi bitti. Kırım tamamıyla düşmanın koluna geçti. İşte endi 3 yıl cenk ketmekte. 1943 senesinin kuzu. Köyde ise hayat devam etti. Balalığın yapa. Toplanalar, oynaylar, ebet başta kerek işler yapıla. Vaxtına, mevsimine göre. Gene Adile kavga şamata içti. Bu sefer karşı mahallenin bağları Yakup ve Mustafa kız ot jıygan yerge kelip sokulganlar. Adile çok düşünmeden aman ogge atıldı. Sen ne yapasın benim yerimde dep yumruklarını Yakup'a yağdırdı. Ona yardımga Mustafa çaptı. Kızını kurtarmak için Halil atıldı. Halil'nin peşinden Sabri, son Hatice, son Şefika, İlyas tatasını kurçalamağa kardeşleri Cevahir ve Cafer. Bütün mahalle ayakka turdu. Bağlarını zornen ayırdılar. Kız balaga öyle ozunu alıp barmak olmaz dep tembelediler büyükler. Sen güzel, mülayim kızçık, yuvaş, nazik olmak gereksin degende Adile, yani o benim yerime kelip yerleşkeni doğru mu? Saçlarım yulkıp otursa men ne bakıp oturayım mı? Dedi açunen. Son Halilge bakıp, toqta sen, men sana gösteririm dep yumruğunu salladı. Yakup Mustafa'nın alacağını aldılar, sen ise bekle dep Halilge sert baktı. Oğlan men sana dokunmadım dese de kız kulak asmadı. Sabri kordu, sen benim saçımı tarttın demekten taymadı ve daha turnalar kongan yerini göstereceğini ayttı. Buna Halil tek güldü ve eriştirip oğlan teke kız teke dep aylanıp gitti. Bunu gözetken bağlar kulüp tekrar oğlan teke kız teke, oğlan teke kız teke dep eriştirmege başladılar. Kız kızardı bozardı, içinden toqta sen men sana gösteririm dep intikam alacağını düşünmege başladı. Mında olmaz, evlerine barsam da olmaz. İyisi sığır bakmağa ketkende, çalılar arasından apansızdan ona hücum etip tozlarga yuvarlatmak. Bu kararını algan son kız sakinleşti, çıbalgan gur saçlarını söküp gayrıdan ordu, uzaktan ona kulüp eriştirip bakan oğlanlarga taraf yumruğunu sallap kıçırdı. Allah belanızını alsın, toqta sen bak, iki kozum sende dep Halilge hitap etti. Artık bıçak kemikке tirildi, men degilim senden intikamımını almasam. Ne sebepten tamam Halilge darılganının farkına daha barmagan kız, oçunu nasıl alacağını düşündü. Kolay olmayacak ebet. Halil zayıf, naçar bir bala degil. Babası demirci, mazallı herif. Oğlu da babasına benzep, boy postu yerinde. Kuvveti elinde olgan oğlan. Balalıktan babasına yardım edip gelgen, çok içinen demir ezgen eller. Bir şeyler düşünmek lazım. Kuch degil akılnen yenmek. Yol boyu etrafını dikkatle bakıp geçerek, intikamını omurga keçirecek yerini kıdırıp ketkende, birden yolga yağmurdan son toplangan kak onun dikkatini özüne çekti. Yanında yaya ahayının isarı.
Булдым, кычырды кыз. Таптым. Сабасына кыз эрте уянды. Халил оерден кечмезден эвел анда олмак керек. Ана, сыгырны сагдыңызбы, мен энди азырым деп чантасына питенен пенер коюп чыкты кыз. Алла, балам, бу недир, я хайырлымы деп сурады onun бу аракетлерине шашкан анасы. Асылында кыз төшектен бөле колайлыкнен турмайды. Бираз анасына назланып, ялвартып тура. Хайырлы, жавап берди Адиле. Яне, мен дун акшам сиз айткан лафларыңызды dinledim, anladım. Tamam, siz aytkanыңыз gibi nezaketli, mülayim, terbiyeli, söz dinlegen olmağa tırışam. Yarama yapama ana. Masum bakışнен, yavaş sesнен cevaplandı kızcık. Anası şaşkanından ne aytacağını bilmeyip kızını dışarıga ibererek kapıdan çekildi. Desene, sözüm keçti ya, düşündü o. Lakin bu Adile'ge hiç benzemey. Bardır bunun bir Mustafa'sı, ama bilseydim. Сығыр таныған yolnen oz başına yavaş keterken kız aman tabana kuvvet yaya хайнын Isarına taba çaptı. Halil bu yerge kelgence o Isar topesine tırmaşıp onu bekleyecek. Arkasında çanta, kolunda bir çubuk, Halil yol boyu bir havanı sızgırıp yakınlaşmakta edi. Балабан kara sığırları evel çıkan deger malının peşinden adımlay. Adile Isar'nın töpesine serilip, yapışıp beklemekte. Oğlan kız saklangan yerinen bir kelgende, Adile aman Isar'dan onun üstüne atlandı. Böyle ucunga hazır olmagan yaş, ayakta turalmayıp tamam şulkak içine yıkıldı. Onun sırtında oturgan Adile aldın mı payını, mına sana dep yumruklarını ep nefret etken oğlanның başına, omuzlarına yağdıra berdi. Men gösteririm sana, oğlan teke kız tekeni. Endi özüne kelgen oğlan kolaylıknen aylanıp, kızını arkasından silkitip taşladı. Yüzünden çamurlarını sürtüp, açusuz kızga bakıp, işte bu yapkanın tamam men aytkaным degil mi ya? Bundan son kimsin sen, kız? Dedi. Şaşkanından ilk kere ne diyeceğini bilmegen Adile dikkatnen oğlanның yüzüne tikildi. Kara kalın kaşlarının tübünden kavirenke kulku kıgılçımlı gözler ona bakmakta. Üstü başı çamur olganına bakmadan oğlan başını egmeden ozunu degerli, sakin alıp bardı. Omuzlarını sıkıp, işte bu sen, dep çevrilip evge taba bulaşkan urbalarını deniştirmek için aylanıp ketті. Kız oğlan onu dögecek, çamurga yuvarlatacak, en olmaganda sögecek, ayıplacak dep düşüngenlerinin hiçbirisi olmadı. Bunu beklemegeninden mi, ya yapkanından utanganından mı? Ey, sen ne sırtыңны çevirip ketesin? Menimnen kötekleşmege korkasın mı yoksa dep kıçırdı. Oğlan артына bakmayıp yolunu devam etkenine kız da aziyade kızışıp korkak dep kıçırdı. Oğlan çevirilip men kızlarnen dögüşmeyim dep kete berdi. Yüregi sıkıldı. Neden bu kızga bir şey aytıp olamay ya? Mavi kok gözlerine bakkancı ne aytacağını unuta. Kızlarnen dögüşmeymiş, baksa sen ona. Kızlarnen, yani men oğlan teke degil kız oldum mu? Ne için böyle degen acaba? Kız Halil'nin yüzünü hatırladı. Evvel sert görüngen gözler ona gayet жылы bakmakta ediler. Hatta o kadar жылы ki tap kızının yüreğine barıp dokundular. Kızını nasıldır bundan evvel hiç hissetilmegen duygular sardı. Ne olay ya? Kız buna cevap tapalmay, üstünü kakıp yavaş yolunu devam etti. Sığırını sürüden tapıp peşine düştü. Sahipsiz kalgan Halil'nin kara sığırını da otlakka taba aydadı. Halil öyle de otlakka gelmedi.
Кыз не oldu экен, жокса жаны агырдымы, жокса керчектен де карарını качырдымы деген түшүнчелер ичинде калды. İlk defa Озунун аракеттерине четтен баккан ки болду. Эр вакыт ойнап күлген Адиле бу кереси тынч, ичине далмыш алда булунду. Жүрегине эвел сезилмеген дуйгулар, эвел акылына келмеген фикирлер оны эп раатсызлаттылар. Onun ne olганын аңламаган кыз, кабаатымны танымак, ondan афу сорамак кереким деген карарга келди. Адиле, эйимисин балам, сесин чыкмай, касталандыңмы жокса? Теляшылы анасынын сеси кызны түшүнчелерден уянтты. Жок, бир шей. Озум, ойле. Сон сыгырны отламага чыгарачагыны ве анда да Халилнен расткеле билежегини түшүнген ве утанганынан бир да огланын жүзүнө бакып билмейжегини аңлаган кыз, бир аз суукландым галиба, белки сыгырны татам алып чыгарыярын деди. Olmaz балам, татан yüklü, курсагы бурнуна тие, насыл одага сыгыр пешинден тырмашачак я? Бу недир сенин айтканың? Кана бакайым ач агызыңны. Жок бир шей. Я кардашларым, не үчүн эр вакыт мен буну япам? Олар да бир кере алып чыксынлар сыгырны дагы, инатланды кыз. Саңа бир шей олду. Кесин эле бир шей олду. Айт, не себептен эр вакыт чапа-чапа япкан ишиңден баш тартасың? Ананын бул шей кечмежегин аңлаган кыз, белки ажыр деп, я ана, мени бойлейди, оглан теке, кыз теке деп эриштирелер, быктым, артык истемейм, бармайжам. Отурсун сыгыр аранда. Мен оңа дереден от жийип кетерорум. Анасы абучунун ченгесине тирелип, диккатнен кызына бакты. Башыны салады, соң Озун билерсиң, бабаң келсе жевапланырсың деп айланып маса тарафка йөнелди, хамыр басмакны девам этти. Биз десене дереге от жыймага баражакмыз лафны эшиткен оглан ве кыз кардашлары Адиленин бойнуна сарылдылар. Тек сиз жетишмедиңиз, түшүндү кыз ве истер-истемес көз-көзгө Халилнен көрүшүжеги ве япкан аракетлерине жаап бермеге, ондан афу сорамак керектигин аңлаган соң сакинлешти. Терин нефес кечирди. Бабасы капыдан киргенде энди бир карарга келген Адиле, саба эртеже уятырсыңыз деп төшекке ятты. Не экен? Көрүшсек көрүшөрүк. Комшу дегилми я? Капыдан чыксам да раст келе билем. Сыгырнын не гунасы бар? Деп кендини сакинлештирди ве япажак аракетлерини, айтажак лафларыны оз өзүнө текрар айтты. Халил перишан, шашкын алда эди. Онун ичинде эм элем, эм ачув, эм да айдынлата билмеген дуйгулар карышык эди. Бирини текмеленен биледи. Эч бир вакыт окузга зерре кадар зарар кетире билмес. Олар шу көйгө көчкенинден бери о көзлеринен дайыма Адилени кыдыра. Озу да билмейне үчүн. İlk күнүнден коралары янына келип, "Мераба, мен Адилем, комшу олажакмыз." Ири мавы көзлеринен онун көзлерине тикилип, "Сенин адың не?" дегенинен онун калбыны, акылыны алып кетти. О заман да неге ораганын билмеген оглан кызынын кылыкларыны четтен көзөтүп турду. Эч карышмады. Янына да якынлашмага журат этмеди. Ана энди 3 жыл бу дертнен жашаган оглан ilk defa не yapacağını билмеди. Коркак пешинден ташлаган сөзлер оны яктı, йыкты. Мен аксini избатламак үчүн не япайм экен? Бу кызынын көзүнө насыл кирмели? Бойледи достлары оңа кыйыш бакалар, чүнки Адилеге каршы эч бир яман сөз айттырмай. Якында эн якын досту Мидат, "Олян, сен бу кызга ашык болдуңму я?" деп сураганда, жакшы көтек ашады. Сонундан афу сурады, амма Мидат буну оңа багышламады. Энди бири-бирине кусуп жүрелер. Ах, Адиле, не яптың маңа, түшүндү генч. Эбет, бу ашык болгонуну өзү да билмеди. Мидат сурамаган же.
Сырыны төкмеге, көңүлүнү бошатмага адам жок. Насыл аңлатажагыны, не эсеткенini де айта билмес. Не yapacağını да билмей. Тек узактан кызыны көрсө оңай эте. Тек олсын, не десе десин. Эбет коркакым. Дуйгуларымны билдирмеге, итираф этмеге коркам. Sevem desem күлүп өлдүрөр. Öyle табиаты иште. Шу табиаты үчүн оны бегенем. Орталыкта женг, адамлар өлмекте, душман этрafımda. Сенесе sevgi hakkında düşünesin, oz fikirlerinden utandı genç. Jenk. Belki доброволец olup cebege kaçayım. 16 yaşındam. 17 ya 18 деп yaş koşmağa mümkün. Yaralanıp medallerinin karaman olup Jenk'ten evge kaytkanını ve Adile onu karşılap çıkkanını tasavvur etti. Saçma, ozunu kestirdi oğlan. Kırım işgalciler elinde. Kayda baracan көңүлү olarak. Көйден четке çıksan, aman Остарбайтер деп алып кетерлер. Алла сакласын. Ama партизанларнен bağlanmağa mümkün. Дайым оларда. Дудума барсам, дайыма кошулмага истегенимни айтсам, yok демес. Babam, агам жебеде. Карар, етер сыгырларынын куйрукларын буруп жүрмеге мен бала дегилим. Анам буңа насыл бакар экен, кулайлыкнен разы олмай жагыны тушунду, ама алган карарында катты тура жагында эминеди. Эбет, немселеринен кеткенже партизанларга барып кошулурум, буңа анам бир şey айтып оламаз. Отуп атлай, немсе оглуну Алманияга айдап кетерлер демектен. Да якында староста Мустафа gençlerini саклаңыз, ачыкта жүрмесинлер деп тенбелеп кеткен эди. Evde mesele çözüldü. Adilege nasıl айтмалы? Otlukta böyle yanından geçip artık meni көрмесін Jenk'ke кетем дежем mi? Yok. Laf sırası men jebege кетем деп ташлamalı. Yok, meni asla dinleyecek mi? Keni korkak деп ayıplasa. Tamam yaxşı, korkak degilim, rahat ol. Artık menden kurtulursun, men jebege кетем деп taşlarım. Bir haftadan soň объездчик Абдураман акай Ялтага bir işinен кетежек ола. Оңа кошулуп, дайымларга барарым, анам жок демес. Карар алган соң яш бошашты. Бул нефес кечирди. Хаяларында эп караман олуп evге дөнгенini, onu каршылап чыкканларını tasavvur etip uykuga daldı. İşte gençlik hayalları. Gece sovuq olup yerге кыра түшкен. Балалар sıcakça kiyinip сыгырларını dağa aydamaktalar. Халил etrafına bakındı, Adileni көрмеді. Çıkmadı mı yoksa sıkıldı yüreği. Ya da evden erте çıktı mı men көрмедім. Ço dep oğlan ayvanını aşıktırıp, yengilden arkasına çubuk urdu. Töpege tırmaşkanının uçurum başında şaşkan alda turgan bir kaç balаны көрді. Ne бар, ne anda toplandınız, kaçın şu yerden aşağı uçarsız dep kıçırdı oğlan. Ağam, anda Adile tatam yıkıldı dedi birisi. Ne? Adile? Son birden içi sızlap Adile diye bağırıp uçurumnun kenarına çaptı. Anlaşılganına көрө кичкене Зейнептин аяғы тайып, аз қалған шу yerden yıkılmağa. Adile bunu көрүп Зейнептini kenardan çekкен, ama ozu de tayып шу yerden uçkan, son dakikada bir çegerinin tamirlarını tutup yetiştirgen. İşte bu alda onu Halil buldu. Kenardan 1-2 metr aşağıda, kol uzatsan yetmeyecek ip gerek. Bağlar kimde uzunca kalınca bir ip var, soradı Halil. Aman birkaç el ona hayvanlarının boylarında olgan arkalınlarını uzattı. Halil başta ipnin bir ucunu kızga atıp, onu çekip çıkaracak oldu. Lakin kız bu alda bayağı vakit asılı turganını ve elleri buzlagan, dalganını anlagan son, böyle olmaz dep düşündü. Adile nasılsın? Bekle, men şındı. Bak, men arkan bağlarım, sen onu başından geçirip, koltuklarının tübüne alırsın. Sen güçlü, cesur kızsın, korkma sakın, men seni çekip alırım, anladın mı? Anladım, cevaplandı yorgun seslen Adile. Bu sesini işitken Halil'nin yüreği kene sıkıldı. Halil aytkanı gibi arkan bağladı,
узунлугуну көз карарынын кайдытып жерге учурумдун кенарына ятты, кызга таба ипни ташлады. Адиле мухайтлыкнын башта бир элини бошатып, арканы башынан омузуна кечирди, соңра дигеrini. Буну көзөтүп турган Халил: "Азырсыңбы?" деп сурады. Кыз башыны салларкен йигит ону юкары чекмеге башлады. Жанынан кызынын агырлыгын биле дуймады. Өз-өзүнө насыл еңгилче куш киби кайт этти. Нээсе кызынын башы кенарга етти, о эллерин узатып, яшынын эллерине япышты. Халилде ипни ташлап, кызын колтуклап өзүнө таба чекти. Бир ан кучаклашып, көз-көзгө бакып калдылар. Кыз насыл беладан куртулганын энди аңлады. Халил текеранда чек келген болса, онун эллери даянамай бошала биледи. Яшлар олуп кечкен вакыяны хатırlап, аракетлерине кыймет кесип, баягы вакыт өзүнө келгенже учурум кенарында ятып, кокуну сейр этип турдулар. Тамам Кырымдын коку киби, хатırlады генч кызын тартып чыгарганда көрген көзлөрүнө. Мавы ве айдын. Сак ол мени куртардың, деди кыз, башыны йигитке таба буруп. Эч бир şey дегил, яны тешекүрлер керекми, сен де эле япар эдиң, шашмалады оглан. Айда тур, топрагыңды сууг деп еңгилден атылып турду ве Адилеге жардам этмек үчүн элини узатты. Эпси балалар раат нефес кечирип дагылдылар. Эллеримди жиберсең де ула, күлүмсүреди кыз. Шу вакыт кызынын эллерини али да сыгып тутканын аңлаган оглан утанды. Бирден колларын бошатты, не дежегini билмеден сусты, четке чекилди. Менин япканларымы багышларсыңбы? Сурады кыз. Мен чоктан унуттум, асла да саңа жаным агыртмай. Мен сени аксыз сахаретледим, барыштыкмы? Кызынын мавы көзлөрү диккатинен йигиттин көзлөрүнө тикилдилер. Барыштык. Халил кызынын жүзүндөн көзлөрүнө ала алмай, санки эр бир чүзгүчүгүнүн хатырасында сакламага истеген кимби эп бакмакта. Не мага ойлой тикилип бакасың? Өзүнө келип серт сурады кыз. Жок эле иште, шашмалады оглан. Мен бир аптадан соң Ялтага кетежем. Неге? Чокканмы? Анда чок вакыт олажаңмы? Сескенди Адиле. Жок, ишинен соң кайтажам, добру жеваптан качынып сөйледи Яш. Иште bir haftam бар, istesen beraber yürüyerek. Sanki başka yolumuz var. Subetini şakaga çevirip onu sargan telaş ve heyecanını gizlemek için kulüp cevaplandı kız. Bir hafta bir an gibi geçip ketti. Yaşlar hep beraber yürüdüler, çeşit mevzularda subetler geçirdiler. Cümle balalarla toplanıp saklanmak, kovalamak oynadılar. Sonki akşam oğlan kızını kapıga çağırıp, "Men gece yolcum" dedi. Haberim бар, cilvelendi kız. Oğlanını başka kızlardan ayırganını endi bile, anlaydı. Elini uzat, aç avuçunu. Kız ricani yerine getirdi. Oğlan kızının eline ozuk koyup çıkargan, üstünde yaprak örnekleri oyulgan bakır yüzükünü koydu. Nasıl güzel şeycik, bunu özün yaptın mı? Men ne vaqt qaytajagımны bilmeyim. Aslında men dayımның yanına partizanlarga koşulacak olam. Bu menden sana hatırı. Yok, nasıl? Ne için? Ya seni öldürseler? Kızının gözlerinden göz yaşlar çübürdü. Korkma, men qaytarım. Düşmanını Kırımdan kovalaganımızdan qaytajam. Sen yüzükni sakla. Bak, mende de tıpkı böyle soyu бар. Oğlan parmağında yıldırap durgan yüzükünü gösterdi. Kaytkan son men sana altın yüzük yaparım. Meni beklersin mi? O sonki görüşüp olganını olar bilmediler. Gençlik işte. Her şey kolay tez ola dep düşünüle. Hakikatta ise Kırım düşmandan azat olundu ama ondan son sürgünlük. Bütün halk darmadağın oldu. Ne kadar soraştırsa da Adile Halil'nin izini bulamadı. Partizanlıkta yaralanganını eşitken idi. Sonundan kayda ketti, ne yerlerde kaldı, haber teber almadı. Nice yıllar geçti.
эвле баркылуу болду. Ана ватанга да кайтмага кысмет болду. Ләкин йөрегинде бу жавапсыз калган суал хатırлаган сайын эп йора. Белки Халилнин тагдырын билген олса, о кадар янмаз эди. Картана, яхшысызмы? Ильяч, суу, бир şey керекмийби? Демин вагонга кирип, onun янына ерлешкен кыз мукайтлык картинын элине тутуп, көзлөрүнө бакты. Яхшым кызым, картлык иште. Кан басымым түштү галиба. Вай, насыл юзук! Кыз картинын чинати бармагындагы юзукну көстөрүп, бу эскиден калган шеге бензей, ойлемы? Ойле балам, женктен эвел омурумуз акында бир хатире. Мен буңа бензеген юзукну бир жерде көрдүм, ама хатırlап оламайм. Токтан, эбет, карбабамнын медальдери турган кутучукта. Тек онункиси кара, бахырдан олса керек. Менимки де бахырдан. Оглум ону калайлады, карармасын деп сон, диккатле кыздын юзуне бакып, сенин карбабаң кем? Адың не я? Сурады. Карбабамнын ады Халил, ама оянды рахметли болду. Мен 10 жашында эдим о кечингенде. Биз эвел Саратовда, сон Херсон тарафларда жашадык. Кырымга ойледи кайтып оламады. Пек авесетеди, коюну, койдешлерини көрбеге. Кою энди жок болгон, койдешлери дармадагын, сойларыны, бир Адиле деген кызны сураштырганы акылымда. Иште менин адымны да о койду. Мен анама беңзейм, кошту кыз, карти онун юзуне диккатынен бакканына абайсыраган сон. Бойлемалы көз сарышын олганымдан пек мемнун эди. Я сиз кимсиз? Карбабамны тааныйдыңызбы деп сурады кыз. Карти башыны саллап, мен Адилем, аддашмыз деди. Өлмеген, куртулган, бир омур кечирген, шүкүр Аллага, түшүнген карт ве Алла жанына рахмет эйлесин, яткан жери женнет болсун деп, башындагы яулук ужунен көз яшларыны силди. Токтан, сиз шу карбабам кыдырган Адилесизби? Кыз да диккатлы жак картинын юзуне бакты. Эбет сиз. Тамам карбабам тариф эткени киби, айдын мавы көзлер. Эмде юзук. Кыз жанынан де турду, де картинын янына отурду. Элине алып сыйпады, соң картины кучаклады. Санки карбабамны көрдүм. О мени пек себейди. Эвелки Кырым аяты акында чок айта эди. Адам не кадар денишсе де, көзлер айны ойле кала экен. Адиленин де көзлери тамам яшлыгындагы киби эп айдын мавы эдилер. Айдын көзлү Адилем, санки кечмиштен бир селям киби карти Халилнин сөзлөрүн хатırlады. Тренах месжитке келип токтады. Адамлар ашыкып, вокзалга тары киби сепилдилер. Кыз картиге жардым этип, онун юкуну алып өйгө чыкты. Адилешка, мен бурдайым. Yüksek boylu, tuzgun delikanlı gülümsererek kızga taба elini sallap yakınlaşmakta edi. Bağışlarsız, biz tanışmızmı yoksa? Sizni hatırlap olamayım, medim adımını kaydan bilesiz? Gayet memnunum, tanış olmasak tanış olayık, men Halil, dep gülerek elini uzattı oğlan. Karşıdaki tuz endamlı güzel kız onu laqayt kaldırmadı. Kız ise шашмалап этрafına bakındı. Yoldaş карти yanından ayrılıp, delikanlının koltuğuna kirdi ve kızga bakıp, tanış ol kızım. Torunum Halil. Balalıktan bana adımla hitap etmege alıştı. Öyle de kaldı işte. Dikkatiniz için çok sağ olunuz. Ana tilimizde eserlerini okunuz. Ve men okugan eserlerini dinleyiniz, çıkargan videolarını bakınız. Bu mecburi bir şey değil, bu ebet tavsiyem. Ve muellifke de ve Kırım İnciri yarışının teşkilatçılarına da çok teşekkürler etmege isteyim. Muellifke bu yarışta iştirak etken için, teşkilatçılarga böyle bir imkan yaratgan için